Kapag tunat ha ni kajingwai, te pila ban check out eka full video chong I. Kata gade I monni suchang, I ruai hi mai, but I ring door da ka camera phone, kata gade ka Apple 14. Te kalang ka video ka ba internet ha, ka ba screen ha, te ka kom editing lo ka internet ha. Tang tadi kajingwai kalang hit, kalang very lively song, but ngaru ngasngap ngasno tanat ban pinki met mo, kalang very ang kalang very catchy song ngala ban ong di pila ban check out eka full video chong I monni suchang kakatang jong jua kadai lembagla nai aks on palat ne kuntahi di pila ban check ya kanika video bat kajingwa chong I monni suchang. Hello everyone, welcome back to my channel Mangai Pila. Timanta kanika video ngan ajumut halor ko ini ki topic bat kata kadai kumna bangin penkuat niki tembut batru yaki khosio jongi niki elbows and knees kiba yong bat kiba terkhang te haswa bantang ini ka video ka ban penchajwa khamtam ki pelok penpajupat kanika channel bahaga nika channel ko jonga ngaju kini iki videos tu dei hal ka phangkum ki home remedies product review bat way but ke ika jitmu nganika jingmut ka banga penmi yakini ki home remedies dekini ki home remedies ki deki la ching sumar ki bangila aban yo hinale yeng ki basuk ban penon kam batru ki bamda ta e akalut kasep jumi batru suka ban pencai ba ngang de ka professional doctor and expert tang banga suka ban ajung mutlam katu kat ne lani kami I kenja advice I bangala ban ai chapi katum ka jing stu jonga Tipalok lam da shem he kapor ya mentang nyastang no ikanika video Tipalok akanika remedy ngan ajumut tang kumba lightly lani light ki ingredients kata kadai u baking soda bat kadut nang tade ka coconut oil nega ubnya snapcore batru ka vaseline petroleum jelly Tipalok ngatrai kini ki ingredients kin tade agi bada remdo lani ki ba ila ban yo hi na le yeng da ka basuk dei te ya ka baningkom ka remedy kata u baking soda bat kadut te pila ban shem chua ar nelai shamat u baking soda but khle but ar shamat kadut khle kat kumba kan long ka texture kumka cream ba pinyoban ta hakini ki tumbut raniki khosio but e kumba ar phalan lai ko minute te anda kala kham terkhong kumto pila ban start no next ka coconut oil laneka umpnya snapcore dia kan niru pilaban ta lada pisong yeng pilaban ta proses ni lani pilaban syupunan kamtang syuaban tiaru tinda pilaki step pada pilaban ekum tu lada pi laban ekum tu lada pim small tanat ban ekum tu pilaban sumno lani pilaban sanno men step next pada third ingredient and last kadai ka vaseline petroleum jelly dia gani ka vaseline petroleum jelly ngathai bu nak teng jong phi pajupunan kam ki bajubu bajhalai yeng lasam lani ki baju ra ru shiki school lani shiki college lani shiki jakat rai jong phi te ya ka to ka vaseline petroleum jelly phila ban punan kam hakada phi ta ban pen ru yakini ki tumbut bat yaki khosio jong phi te kani ka vaseline petroleum jelly kadai ka best nagi best tam ki petroleum jelly namar ba ka company vaseline kadai ka company ka ba hila ban trust kalong very trusted company okay te buan pada kini ki petroleum jelly ki bom dai ki ba bahala ni ki bom dalang certified te tang ka vaseline ka bangila ban trust namar ba buan sini ki petroleum jelly ki ju pen jingan ya kasni do chumi ladang ita te bunjat pihak ban pet eki original product kum gatuka bangala pen I hetu ka video yapi te pihak ban pet daki original product khamta ne kanika petroleum jelly okay te ngathrai tangkat ni hi ki ingredients ki bangan batai phang ki tumbut bat ki khosio ki ba yong bat ki batar khang te phila ban pendan kam yakini phila ban follow yakini ki tips iki advice ki bang ngala ai happy menta te lada philong ibrebesha phila ban yo ek result ka ba bha te palok tang ini khendiat ijing ajumut ibarat janga tak hadu bangin ni kenduk biang pat hakoi pat kapor song sok kublai shibuan bye bye